थानाय साल DPFD खरसा आदंबाय पावतमा थुमनाय सुशीला देवर चपरदन नायमानती दिनै सांग्रां साल तिफ्रा मथानि आदंर कमलपुर अब्रासकर पातिमुंगति खादुमुं फुनुका TPF husiyo TPF husiyo TPF ne adong chiranjit deporma nongje kokuma thunai na hanang pinang khaimane chungnono selengo TPF ne adong chiranjit deporma nong bubagra na hanang pinang khaimane chungnono selengo TPF husiyo pula nong husiyo Bubagara long le Tipra motha long le Bubagara long le nang khaimane nong husiya TPF ne adong chiranjit deporma nong hanang pinang khaimane chungnono selengo chiranjit deporma na chung selengo Bubagara long le Tipra motha long le Selengo TPF husiyo Bubagara long le Tipra motha long le Tipra motha long le Bubagara long le Tipra motha long le TPF ne adong chiranjit deporma na dofana hanang pinang khaina chungnono selengo TPF husiya Gainorok tini tamne protest leri klaika. Song tini oroti prama thanengai panbua bisini. Bisiwa. Songoro kotum laiman engka jong miawa 26 tarik. Songo pras koro phaikia sini kokthuma thumnai na tuye. Ngai jong phaimani pore jong oje Sanjay Deborma mamani. Mising unga kena jeng bini noko thangka thangmani pore bini bihi kusana jong kok sungkaro chin media bo kok sungka sungmani pore jong aro bono bisa subana ni hene thanglai tani aro TPF ni kaisa adong ungoi sono aro kok sapaika kok samani pore chin media ni pore bo onek kisu kok saka hamia sitra kok rok saka er pore jong ang political party Khwai district committee ni secretary Robon Deborma tini panbo awo kaisa protest rally khlaika thanai salo 26 January saranchate reporter Sushila Deborma kaisa khobor mani phaika opraskor bisiwo je Sanjay Deborma hini khorokta khuk Agartala Jogondonogoro samong tanthani thangoi misi ungthangka o khobor mani kubuida kothoma thumna hin phaima jagawo TPF ni adong khoroksa বরণ চপ্রম নাইখা আবনো তুই চুন্তি পরমথা বেলাখানি সেলাঙ্গো এবং তিনি পানবা প্রোটেক্টলি খালাইখা আ জায়গাও তিনি আং সাক চায়নি বাগৈ থাংমালিয়া তে ফনো আং রেলিও হিমালিয়া হিমবত খাইমালিয়া খাইমায়া ফনো আং আদা সাকবাথাং তঙ্গই প্রোটেক্টলি খালাইজাখা আগামী দিনো जों आबहायति परामथा माहाय जे कक्तमा थुमनाय रंनो जे चप्रमनाय रंनो जों बेलायखानो सेलांगो एवं हुसियारिउ आबहाय रक तांथु एवं दफानि सामं तांना बागै बर जे दफानि जे हुजा कग्रनो कारिनाय बरक कक्तमा थुमनाय रक बरनो जों सुजुग मारिनाय चिनि कग्नो पिरनाय बरक चिनि सुजुग सुदेनाय बरक आवन बागैनो जों जे रकम भाबे TPF रक जेरबागे सुजुला देबरवानि उपर संसद रिपोर्टनि उपर चप्रन चेष्टा खायमानि आवनो खादुगुइ जों सेलेंगुइ जों ति पानवा पटसि हेगा 45 विधानसभा केन्द्रनि पानवा बिसिओ कमलपुर 45 ब्लक कमिटी तिपारमथानि उंगुइ एवं आबहाय बरनो आं कइनाय TPF नि उंगुइ जे खायनाय बरक से रिपोर्टारनि थानि नाकार सान्तु तिपारमथानि बाखतु जों तिनि पानवा पटसि खायका हामबाय जतन खुलबाय आबो खाय